this 25-year plan will work? It will work if only our leaders, especially former presidents, and the leaders. Now ever agben kapaya valachi. Anu de kama de memia ga boy gbenyewe evangelist Adai was statement there. Alego me senam de chumia pa magan. Alego me senama. Magbo nu de kanu gbanto. E domele Ghana du kodomo. Especially voter regi. Na yida crying. E pia o subo lefma. O le do wo. For number 1, salary mele de nawe. Number 2, edo yo le wo de menye do yo wa yo ayi ngogbe unyo lebra do ya o le wo mede kukulo obe Gold Coast de sika futai aleke ojo abe hin adukumi le Ghana sibe aleke wo abe hin adukumi le Togo aleke wo abe hin adukumi le Benin mi atowe Africa ejebe minyo Bishop Gbanya de bejebe no na jide pomi menye jide pomi le hehian Malekuku de na mi atowe menye be solime yi plus solime mai ple abusam subo ple nu kan a menye subo penya glomelo mi atowe mi abonku bia ya tamale gbogbo be e fi ajebe mi wodeka ele go mi sinamde e fi ajebe mi wodeka na me wodeka de agbe atiko na mi menye politics glomelo ma benem e fi awo mi awo politics de me na mi dro no gokpo ko ide mi abo politician no su e no gokpo ne bla no ko ba nto akova no su eleji na mi tasi swear in the bible mele mi akpa yata politician le mi afi yata o le mi abo ga odu nya tefe ne le ko de gbule ne na vo ma gblo nya tefe e yata mele ngogbede o fifi corruption bovo enya ba fifi la no me hefo ma podo awo enya be na MPP le ziji ma podo awowa onye NDC to a enya be na NDC le ziji ewo MPP to ma podo awowa ma chinawe ma chinawe lo do le dogbele na mewe mi le party wo de mi ko le dogbele na mi arowe manye party mewe mi awo enu ma jibe mi awo nye be de mi na no be mi awo politics na mi ma wo nu le ko yana bishop glore onye be MPP plan DC other party we mi afete mi awo party de ka na mi tasi politics la Africa mi tasi politics le Togo mi tasi politics le Ghana ele go mi senam de na mi akpongo gbe mi afete mi gbo bere me bere gide Saudi Arabia ni na kpoda fuma ma no yoyo awusa to de o me wo to sigbo ami le Africa mi afete mi le West Africa le ma vo Gaddafi o be me nyo kla Gaddafi pe gbegbe de ya ni mi afa nyonyo ale gome senamde Gaddafi pe gbegle de e ya ni po Ghana to yo ya me vu ba ilo he Gaddafi gbe kuda po Ghana to gbogbo yo ba ilo da votarage factory de ka mak po de ke development kale mododo kwa che gble mete npo mododo mi atowe ngo gbe yi mi la lo mi le me gbe yi bo mi abo politician o su le Bible o su le Quran na mi aga politics de ni me dibe mi apete via mi ada fanye be de no na no dro no gokpo ko irefma mi atowe no vai suele no gokpo mebe aw fi atasi corruption atasi ale go meseram de no me pa listen de jagba na vai doto president pe interview wo na le Italy president doleziji afi ovu foreign account bo mi atowe le Ghana azopo je politics gome vo foreign account lo si enyane no ko buna foreign account ya be mi abudowe na du me fi ono podo awo ogbe evangelist Adali wo comment de bere ka wa no ofu me de amede na ojipo hota je wa se that tey je eku wa ko vaidi hade do la mi wuta yam blomere menye ba gblema ti wa de oro vo menye nu dudu twa gbelemere ya de akpa meta mo bia be lighting system da chele jojo le Ghana du come chele jojo ya so we na me fo de na me fo chonku me sese ode agbe atiko mi o ti be poro so tontom re menante no a na emenante
aberantia na yade akogo hospital omonya malaria ne ade no ye koyese doctors nso asan short na oma wu na mo de mo deda air condition mo deda Rolls Royce masa ye na mo nkosa levels ne bio senti apanyi bi na emom na niam na masa men ye adan na mo de mo tiri mo den sa atiase mo tiri mo den pa mo kwa na moto de ani mo ni ade na obi teka so ebe bi ba o teka no so na obi awa wa firi ho na police obi tina ni fie no okutatua o timi wa wo firi ho atiase because you come de no no me popo re chole Libya ko ide Italy ba ipo ni yo le jojo la ku o mera amole ku atradi enya be gbepem gi le kekere o gala ma gboto jira ba lo yo jira meleblema ide Libya na pote feda o gala ma gboto fi jira ade do wa meta chemi abo du kole wo chemi abo du kole wo nko gbe kamile popo Bishop Blovere ejebe we have to give the youth hope no na jide po mi mala jide po hia o ya Blovere mala jide po hia o ni mi hia anya bade no vudo we no vu company we ya ta ko Ghana na fi Fahade Kwame Nkrumah ta enya be Kwame Nkrumah pe wu de yovo passing level manye Ghana de call de we o aw yovo passing level vai po history me gbona da history gba na say history go me afa va cho Bible re enyo America be le history ve nya gbona mi o so for de ke ma ko you see no de ka je be mi abo so for no wo nya be e je be no va straw history gba no say history there afa no va straw Bible no va no Bible go me de na me we the Bible akla che me nya be no de go me na me ata arisi e pa de bishop alo le ko yene father ever hren Bible abale o gble ko pa gomede de keme he ga hian cheta nya ba me ne ba de gomena we ale gomede na we hade ho ntonto sesele la meta mi ato we agbon ke je ba nya yin gogbe ele gomese na me agbon ke je ba nya yin gogbe ya ta me va moji me ya empty hope me ya hope ya na bi re mi apodo awo hope ablalo gbogbo mi ide jipo ya va se de ma non brother ma wo video de ko chade nla na wa ide jipo de yo vo pe guard room ya wa ba no nye ma chi na we na wa ide jipo de yo vo yo kwa gba na ko va na mi de obo guard room ya mi ano yide Congo fifla na po ni le jojo le Congo da na bia se be diamond yo le kukure enya be laptop pe fun Israel le Congo ni yo na be elenyi po lo mo jire enya be Congo le po le a ale ke ojo ape Congo to mele gogbe de ha do la ma ji zile kuma me la me pa tamia to we no gbe yo ma hu factory de evangelist da globele wa no hu me gbe de ka kwa me da no je me da ku wa se tai elo hu no me ga ko folo bishop shele po ba mo do le suku amo ko degree we vo ame wa me wo wa no hu de ka klo nya to we ele jojo me nya be nu me wa le jojo amo la fifa ale jojo nya me kwa mo do planku me da se le nu me hu 10 young men who have graduated from university washing one car, and then they have to wait for some hours before another car comes. Some of them live in these kiosks. You know, we have kiosk estates these days, opposite the wealthy areas. And they know the people who live in the community, went to school, some of their kids. Some of them know the families, they have nothing. Suddenly they go into politics and they have everything. And they drive the best, they fly the best, their children go to school abroad and everything. And they're sitting down there looking at all of this and saying, hey, wow, this thing is interesting. After a while, if we don't give them hope, that's why I'm going back to the schools. And I'm engaging the youth again. Because if we don't give them hope and a sense of direction, the most dangerous thing in life is to fight somebody who has nothing to lose. No go poko ide efma. Bia be politician won no so de no go gbo. No me ga so no kata cheta wa no o le mi abala. O le mi aba. O le mi afi. Ele go me seram ne. O le mi afi. No nare o pete no ba no so le Bible.
No one swear the Quran. Traditional religion is there. Why are we not swearing in the traditional religion? No kata. It's a cheat. It is not called for. If they will teach religious and moral education, they have to teach the good side of our tradition. Our religious and moral education, they have to check it very well. Maga no bloda, man no bloda. Mebere Yesu Yehowa ple Yesu Christo de. No na ma do la do dueto. Never fun ple mi amegbeto we. Cheta ne le nyate pedi wa ba pele no gopo. Ya ma pele sol me homo. No ko sal me wa me wo ko dada sol me de kai akwa dole me. No ko me 100 ko dada wa ma to kwa dole me. Mi dasile no me ho. Nyate fe me lo. Hada me ko agbale ko va na de fiafito onyo. Ame kwa gbale ko ba na de adjoblaso onyo enya gble na wa se vai wo research tas me man glo tasi kweku menu pleto we popo na de keme ponyo na we one of man no nuko na de keme ponyo na we de one of man one nuko mi abo nku bia nyo na me na fa fe na mi dagbe na fa fe na mi na fo pe apa de divata megbeto ya ko subo vovovo ko ba blam yata Solme de ka over 1,000 plus. Chele Jojo. Of Chele Jojo. Amesia me choko va busuku ho me gobe ile imawyo. Kobe Yesu Christo de na defie. Yam ya to wele Ghana du kodome. Ya le jogbe voison ko prophesize. Ne jogbe vo jo ya me aba do be nye do edasi. Nye gbelegba kosiawe. Excuse me. Elle kaima. O ma pote be sikale ne mi aba kosikale mi aba jere ne mi adunu. O mi apote pe isikale ne mi akone mi aba kusikale ko wo nu gbati o mi akọ fu factory o wa to ko yen wa no jogbo fun pon na megbeto chele jojo jo ma vo me bene jo ma vo lere nye ya me lo ma yi le jo ma vo me no na mi apo nyu la ni gbaji mi atogbe o me lo mo pon na jo me vo pe Yesu Christo gbo Yesu Christo o ku de ma ga gbleke o ku de e je bene dova dono bubul zizi no do le duome ame ka gbe na be me ka fa Africa ne o fa funu na mi atogbe we afi onye be yo fu akwa gba ko fa na mi vuo susu ame ibo e bia mi na mi cho o flu mi e flu de yo flu mi mi abo nku biazo agbe won kan mi jagbale han so mi ano me ka mi ato we ne comment de la si o ko mo de te me ga mo bo jagba na subscribe ye plo mi anodu